ang am kam pra dere kan Israel pertai ngang bikla pertujungan Hado Bansha Rem Kaput hakne ke election MP shaka Lok Sabha na Shillong Bat Natura Parliamentary Constituency. Dan naibit National Party dia. Ni soto ia lagi te mentah. Balik ke Kalajaya ni. Nang kata ngidon kam jong lojong. Tangata. Ni sit nder ni balik la thi nomor ki ong mene ong ba septiang badang bersih lama ni. Long man cepet dia nak kapor Singapura. Te mentah kasaki besi syakan long mentah sini. Nya pendek malakasan senam, kia biak rumah kasan senam, te mentah kan. Dia ke jubah dia. Jadi masuk tu kan. Bro sekat tang pendiet memang mentah te sakale-kale 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 hibang sakale. Himut pendiet ya bubun balang dengan pendiet malang kesan senam. Kia biak rumah kesan senam mentah kemno. Sakale